Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong song snong jong kathan elaka labang nang phlot bat kapangam raliang kilayakundo yaw chief executive member ka JHADC uba thambor shiwan bat pun sngo ye kajing persya halor kajing kren benjong CEM ka Karbi Anglong Autonomous Council utuliram ronghang ya ki khasi penar ki basong basa hagathan khaput kinong song snong jong ke elaka labang nang phlot bat kapangam raliang ha kajing kendo baru CEM kila penpau ye kajing persya ka bajur halor kajing kren benjong CEM ka Karbi Anglong Autonomous Council utuliram ronghang haga arpu kendai trik ubnai naiwing arajar arpu ar minba uwan jingo ya kajing jia ka snong mukro West Gentia Hills District ngi ki khasi penar basong basa hangni ngimdei kinong sa bian ne kitaki illegal settler kumba ong ronghang ngidei ki trashnong ki trai ri mulok hagani ka than but day mangi basong basa shwa banyi ki Karbi mdei mangi basa sha Karbi Anglong henrei day maki ba wan sa wan shong sha kari ka hima jongi laong uchanda me sungo uwei ni kinong shong shnong ka than block 1 but ubadei ru chairman ka hanyo trap border disputed redressal forum madan meni ini kali yang hanyo trap border dispute redressal forum hadin wa dayo senyawi lagi kamu ong kijing kelam biej yung chief executive member yung Karbi Anglong Autonomous Council UCEM tuliram ronghang haga jing lai pai yung ki haga arpa kundi tarik yung benai November senam arjar hawar heitai hamukro heitau em ka forest bit house ke yung ki tedap lagi jing senyaw kia kawa jur haga juga por la penrem juri yai ong yung u o i ki khasi penar ki chong wasa hachnong mukro wa chakitu ki chnong ki wa marjan ki wa em hapo ka elaka labang nang pelut pangam rliang waju tip ikam ko blok won ong ikam ki teki illegal settler tadi chemile wa chief executive member yung ka Giant Hills Autonomous District Council ne de ele ka jing tho ha ka jing to wa gani de ha ka ni ki jing tho man de kar pat ile ye ka Autonomous District Council wa chim khia ko ye ni te de yo ile kam de yu yi ki media hagi por de wa marsin yo e jing tip hey to wi klam yung new CEM yung Karbi Anglong Autonomous Council te ne kaliang yung CEM na manda pen untin kelah wo le ne da pen cheu le ka jing to wa tu ga jing klam ga yung new CEM yung Karbi Anglong te ne le siao tenat wa de yo ile ka jing tip wa hakan ruterik yung nubnai daulai ule gi inspection cheita cha sport area kamut chamukro te ni man ko wi ko wa pensau tenat ye te nalor ini nagaleng yung ihi kam ga forum haga juko por le ngaye ni por kam pai nong chong chnong wa nakatai ka than tai na po block won te penrem juru ye gani gijing klam ga yung new CEM yung Karbi Anglong wa ongu ye wa I to gi tegi illegal settler te kani muman kani kicing klam i odaman ko kicing klam pakla la ni kicing klam be to hadu kat te ka ye go man trans akban che o hile ne ba siao thu ga ye kate constitutional right kamut wa I woro le man I ginong India ole unong India hi ile ginong India hi we pere ka te ka tribes kam om ye ka te ka kur ka jai ha te ka jai mo wa I ki to ki Karbi wa I to ki kasi penar te I kam ginong India ye yu chong usa in any parts of the country cikiwan kawan kita tahu yang dari India wato uklam kita ki illegal settler kamut du ye ki foreigners don hise ki wan ki tahu pero chu om kam na Bangla na Bhutan ki ki tahu kam ye ki te ye le om re ye I wan woman kam kinong India ki Indian citizen hi mem hok uklam kam te ka point ko arwan wa I hi kam ki pai nong chong chnong khasi penar ki wa em hita ha po elaka labang nang pelut ujuk ti kam ka blok won wato I to ki te original we are the original settler hita nei baha I em ki te proof em ki evidence la da pa ileng ba yung ki historical facts we I to ki chong masa chwa hita more than 100 years than the Karbis la da pa according to the great historian of Assam Dr. S.K. Buyan on his statement he said that the Karbi come to the Karbi Anglong, Mikir Hills, now Karbi Anglong, from Tibet and Burma. And they settle
in the bank of the Kalang River and beyond the Kupuli River. The entire Kaziranga Park, National Park, was their inhabitants. And they were driven away to the parts of the Jainti Hills during the kings of Kashiri. And they live under the suzerainty of the Jaintia kingdom and Jaintia kings. Oh, hagatika jing koi wo tho kamte. Te kawi ka proof ka wapun sakhiat wa I to go chong sa chwa he tai man go gam Nadu ki pertuj lum ki pertuj wa ki pertuj chnong ki pertuj thau wat ki chnong karbi the khut the sin the kintin pena mo kam ki lum chong kamu lum duria kamu lum chala air kamu lum pam perthan kamu lum lama go ki lum go pher do ek tin pena sura kam ko chnong ka chnong karbi ka chnong karbi ka umpowiang ka chnong karbi ka meni ka chnong karbi ka stong lapar ka chnong karbi ka takpar ka kharmi kamu ko lum kamu thade bro ki jukti biwa dekitin penar sudah. Kau ya ke cenong ke yongki dang khut de pertuj penar. Ya ke cenong I kasih penar tan boy ya kala. Hawa ya ki lum ya ki wa. Ya ki cenong ya ki thau. De jer kemud de khut de pertuj hiktir penar peniwa I to ki te ki treri tre cenong hitai. Kate ko persekian. Sekawiwan wat dekitin thalik ki yongki dang chim keliang ni kasih penar. Wakim dak tin ki. Cubu kam kanuksa kau ye tip nimrokom. Kali katin nimrukom ke jimut niamrukom. Wambat ketika pronunciation that mi ite nimrukom. Reki derive kone katin penar ikwang nimrukom. Pinchong pinti ongi. Imut pinchong pintia. Katela wan kone katin penar. The wat kawi ke festival ko pau nam yongki kacomangkan ongi. Ketika kacomangkan le hiar kone katin penar hak juga por yok batin gele na ki penar. Comang kamut wakhut ki I wasin ki I wakam ki penar. Kamu ong iki kamu ki boy kamu terukom. Te kan kamu chat. Kamu te ong comangkan means mood chat penar. Kita dia orang kamu ki proof. Ki wa persekiat wa ito ki trechnong treri hetai. Te hak ne bahai ti isnyau mie delele upriang wa ka ni kijing kelame o I woman I kitegi elekal setelah. Te hak jing to bagatu sekawiwan kijing ong yung wa ka ni waro mi ko na ka daw yung katega illegal timber wood transportation. Mo, hakajing kajak hakajing ito waktu nga pencio mong iwon re hakatugus ni waro ide yulang. Waro da sekilang ni. Kat QM lang hatugus ni da sekilang. Kitu kideng QM hapok katu ke Saktiman, kau cak siap tayar hatugus ni. Myu manhi wato kideng ku kit ni kita go jengai. Iba yu iwa duk kideng cerengan, kiwa katu he kideng cerengan. Lala kli kitu em kin run chin nyam chi he. Kam kita giden kamu nyukop he kamu waktu wakit kena du ni tai na thau ni tai kitu yeu man kiwa kit ki ban na jan nai tu hi te kawi ka da wa wan raya ki jing khajia ngau kamu juk klam bor ong bai wa nagani ga notification kharle itu ka klis pak san pawi ile bun ki pada dok persenam ikut nyau tu pakala ke wa kena ikut chenong kro